Amakwaba yento ansem no so na wie Premtobre wo Kasee menche kra sanse enema na egua no chewa akomu tene kon te me chepe ade aye na hyeme eti yese me kon ten so na aibza say ayi omo legends ndi omo ti ase me de me nimu yese afre bibi hangover say bia waye yi na ade be kina onum nsuo na san charge minim mo nimu na mu nimu say onum ice water pa say bia chi bia anopa na no ade na san charge ne serious o now I just answer no make say Messi wife one so oji dani a Chelsea Argentina for World Cup from January so me na okrom ha o asam they say dia okọ Paraguay ya say Messi statue akoye Messi statue wasi wo a Chelsea no so dey World Cup na share nsem a wo Messi yesi Messi gina ho na so wo bra ya tese no pepe esene papa on ville fe Messi gina nani si nani obesu asen kula enye na Chelsea ade na de Messi kana semre se Ghana ye ka kotokwa asem anu makofa hasa asem abehim Messi asem ne ye ka se on statue sana nkofo se se de Messi a lead adan ya na Ronaldo ye yi ni de kire Portugal na nyenyenyenye hwe de ana mo ye no ya na nye fine Messi asem ne ye am Chelsea no so de na ni mu de na nye man pani for kra ka se kwa na ye statue no sika na oje ye no o ma san kwa je o musika ti on de komo ifufro ma na ye fufro be si ni krom pa de se bia akokko be pon na be pon run about ho no a ye de masi ho na wa ma na ni hwe na ni pa ba no ma na hwe na enye fine ma na kweta enye fine so ti e no mo san ti Messi asem ne ye kan ko fa Ronaldo de ba ehuro Ronaldo sa eno so na ye ni Messi de ni emu de ha ba ka so no na gina ho Ronaldo de in fact no oh that be akwa no I me so ni Ronaldo problem no problem ni ade na yankwa ni mu na Sydney nyoma oboye eso ukunu kote bie mu odi mu atanachi no Asafa Kimi we obo Paris Saint-Germain we Morocco ni ne yiri nie na kese ba bia akwa be ku bia na yiri tetare no so tetare na nie no tetare sa de so ehu papa tetare ni pamu kra ni no tene so ese tra ha na ukunu ho ha na nsia na ba to dwa se ese rape allegation ni kunu no akwa rough kakra adi kura se enye no kure geyi afede petri no kra no wo ni kunu na rape no onye ne nwanwa se ni kunu rape obia ukunu wotetare no ene wo yi ukunu ama ewiase ama o se chese ni kunu de enye ne ade tina big magasi ukunu de enye ne nwanwa chese geyi SF ni kunu kura jada dantimo amanfo fan for no actress tenkrofo a chese ona ukunu rape nkofo no se ono oni ni kunu jada dada de se ye ko bo Yesu asenu mu ye bi sa Peter ye nyi Yesu asuafo ba ko no se me nim ni ba bia eno bi na ni kunu ne yire ne ye no oso nim Ashraf Hakim on na jai kro mo divorce papers kra wasensan wie gay chese ade anchi wa yi ukunu ama kan be kan se mbi majai asemo na ewiase nyina no se ye de won ya omo boden pa ba press omo boden ani ahwehwe mu agese England for ndie omo amamu gagai omo nim England for omo nim baby aminu bi pe Erling Haaland no na abam Haaland no ene abam na ahwa Kylian Mbappe last year no ne boarding this year so ne boarding Haaland last year no tosumienu this year so tosumienu na miensa na Jude Bellingham abeshem Vinicius Junior sheho Phil Foden so shemu yes City player no ono so ehemu ha na Jamal Musiala na Gavi Pedri na Federico Valverde small boys ya mo boarding pass small boy nkwakora nkan ye nkwara small boys 176 million let me say yes go for boarding okromu ani ade next ochana me the presenters on boarding pa okromu abeba no bia hu ne last bia ja mo no dwa no eti Haaland toso mi 160 that is enya sange ai sanaka poni mi mu de nifo biemu ti 176 na we 160 na Jude Bellingham mo didi so atim sa Kylian Mbappe ne sereni small boy boarding sa dan ti nje ze se ni oni omu hwe o hwe na boarding pa ne ade ati abuso no ne de me ka cho sa me nche kra eti imagine so na me de si ne so me ne bana pade botwe ene Sergio Mano cho de bae kejuana kasanie Kasee du bwede